guharabika u Rwanda no kuyobya uburari. Icyishe inyuma y'umugambi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurega u Rwanda muri ICJ. Ubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC yaregaga u Rwanda mu rukiko rw'umuryango w'abibumbye ICJ muri Kamena 2026, ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bwavuze ko icyo cyemezo ari intambwe yari imaze igihe itegerejwe ama gushaka ubutabera. Ushobora kwibaza byinshi byishe inyuma y'uru rubanza u Rwanda rwarezwemo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose nibyo ugiye gusobanukirwa ko wahisemo neza ugakurikira The Quick Times News. Orangireka nkuhe ikaze. Kinshasa yashinje u Rwanda kurenga ku masezerano mpuzamahanga binyuze mu ruhare ivuga ko ifite mu ntambara y'umurasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri Kinshasa ivuga ko urwo ruhare u Rwanda rufitemo ibyo birego biraremereye kandi bikwiye gusuzumwa n'urukiko. Icyakora nanone hakwiye gusuzumwa impamvu za politike zishobora kuba ziri inyuma yabyo. Mu kurega u Rwanda irahe Kinshasa si ugushaka gusa ubutabera, ahubwo iri mu mugambi ugamije guharabika u Rwanda mu guhisha uruhare rwa leta ya RDC ubwayo mu ntambara, cyane cyane ku mikoranire yayo n'imitwe twaje intwari ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uru rubanza rushobora kutaburwa amategeko gusa, ahubwo rukaba n'urwo guhatanira kugaragaza uwakagombye kubazwa inshingano n'uwo amahanga akwiriye kwibandaho bijyanye n'ibiteganwa n'amategeko mpuzamahanga. Ikibazo si uko RDC yahisemo kwifashisha inkiko, kuko buri gihugu gifite uburenganzira bwo gushaka ubutabera, ahubwo ikibazo kiri mu kuba hari ibyo ihitamo kureba n'ibyo ihitamo kwirengagiza. Kinshasa irashaka ko amahanga asesengura ibyo ishinja u Rwanda, ariko ikirengagiza ibirego nayo biyishinja kwana n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Umuribuka amarorerwa yakorewe mu Rwanda, abantu barenga miliyoni bakicwa mu mezi atatu gusa ni iminsi 100, ndetse n'imitwe yitwaje intwari ikorera mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo nka Wazalendo, Mai Mai ndetse n'indi mitwe, ndetse harimo no gukoresha abacancuro. FDLR si umutwe usanzwe gusa, ni umutwe washinzwe n'abari abasirikare b'ubutegetsi bwakoze jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'intera hamwe zawungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gukora jenoside. Uwo mutwe umaze imyaka ushinjwa ubwicanyi bushingiye ku moko, gufata abagore ku ngufu, kwinjiza abana mu gisirikare n'ibindi byaha bikomeye. Ni umutwe wanafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Raporo y'impuguke za Loni yasohotse mu mpera za Kamena 2026 igaragaza ko FDLR ari umutwe ukibangamiye amahoro n'umutekano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere muri rusange, kandi ko ikomeje kwiyubaka bifashijwemo na leta y'Kinshasa. FDLR yivugira ko ifite abarwanyi barenga 10,000 kandi ko hafi 1/2 cyabo ari abakora ibikorwa bya gisirikare bihoraho. CRAP yo ivuga ko ifite abarwanyi barenga 20,000. Runini inzego z'umutekano bigaragaza ko FDLR yose ifite abarwanyi hagati 3,500 na 2,500. Amasezerano y'I Washington yo yagaragazaga ko FDLR ifite abari hagati 3,000 na 3,500. Ubwo murumva nta mubare nyawo uzwi w'abarwanyi ba FDLR, ariko nanone abahabwa agaciro cyane abatangazwa na FDLR ko intara abasirikare bayo niba bavuga ko bafite abasirikare 10,000, bivuze ko nta mpamvu ihari yo kubahakanya. Muri Kamena 2025 igisirikare cy'u Rwanda cyagaragaje ko kugeza icyo gihe FDLR yari ifite abarwanyi bari hagati y'7,000 n'10,000, kandi ko iyo bamenye ko bagiye kugabwaho ibitero bivanga mu baturage. Ibi byose ubutegetsi bwa Kinshasa bisa naho ntacyo bibabwiye, kuko aho kufata nk'umutwe ugomba kurandurwa kubera guteza umutekano muke, bwakomeje kufata nk'umufatanyabikorwa ukomeye mu bya gisirikare ku rugamba banganyemo na AFCM 23. Nyamara raporo y'itsinda ry'impuguke za Loni kuri RDC yasohotse muri Kamena 2026 yagaragaje ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kwifashisha imitwe ya Wazalendo nk'ingabo ziyunganira, ndetse ikomeza gukorana na FDLR nubwo yari
yaremeye ko izayisenya. Iyi raporo ivuga ko abarwanyi ba FDLR n'abawazarendo bakoranye n'ingabo za FARDC ku mirongo myinshi y'urugamba. Abashakashatsi Loni bo banagaragaje ko habayeho uburyo bwo gukomeza gutera inkunga iyo mitwe mu buryo bw'amafaranga n'ibikoresho, harimo amafaranga menshi yatangwaga buri kwezi anyujijwe mu nzego z'intara. Indege za gisirikare za RDC zajyaniye kenshi FDL imyambaro ya gisirikare, intwaro, amasasu n'ibiribwa, mu gihe FARDC yatangaga ubufasha bwo mu kirere bikorwa bahuriyemo. Hari n'abayobozi ba leta n'ab'igisirikare bavuzweho kubwira abayobozi ba FDL ko ubufatanye buzakomeza kuko uwo mutwe ukiri ingenzi ku rugamba. Colonel Retired Augustin Nshimiyimana uzwi nka Bora wabaye abayobozi ba FDL aheruka kugaragaza ko imikoranire ya RDC ndetse na FDL ikijya imbere, na cyane ko hari benshi mu basirikare bakuru b'uyu mutwe asanga babarizwa Kinshasa mu buyobozi bwa FARDC. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yivuga ko irwanya ibyaha bifitanye isano na jenoside nishobora kwizerwa mu gihe ikorana n'umutwe ugizwe n'abafitanye isano nayo. Murabyumva neza, nubwo iyi leta y'Kinshasa ikomeza kuvuga ko irwanya ibyaha bifitanye isano na jenoside, ariko kandi ntabwo ishobora kugirirwa icyizere kubera ko igikorana n'umutwe ugizwe n'abafitanye isano n'iki na jenoside. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo ari igihugu gikwiye kuvuga ibyo kurengera abasivile b'Abanyekongo mu rukiko mpuzamahanga, ariko imbere mu gihugu igashyigikira imitwe ishinzwe kwibasira abo basivile. Ku Rwanda kuba FDLR ikomeje gukora hafi y'imipaka yarwo ni ikibazo gikomeye cy'umutekano gishingiye ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi no ku ngengabitekerezo uwo mutwe ukomeje gukwirakwiza. Niyo mpamvu u Rwanda rubona gukomeza gukorana na FDLR ari icyemezo giteje impungenge zikomeye mu karere. Ngaruka z'ubwo bufatanye zagaragaye cyane ku batutsi b'Abanyekongo bakomeje gufatwa nk'abanyamahanga, intasi cyangwa abakorera u Rwanda. Imvugo za politiki zakomeje kuvanga u Rwanda, umutwe wa AFC 23, abatutsi b'Abanyekongo ndetse n'abitwa Abanyarwanda bavuga Ikinyarwanda, ubwo n'abakongomani bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda ariko bo babita Abanyarwanda. Muri 2023 wahoze ari minisitiri akaba n'umudepite Justin Bitakwira yakoresheje ibiganiro bya televiziyo asobanura amakimbirane mu buryo bushingiye ku moko, agaragaza abatutsi n'abanyamurenge nk'abanyamahanga n'abanzi. Izi mvugo zakurikiwe n'ihohoterwa no guhunga kw'abaturage. Impuguke z'umuryango w'abibumbye Loni zaburiye ko amagambo ye ashobora gushishikariza ivangura, urwango n'urugomo. Raporo ya Loni muri 2026 yanavuze ko yagize uruhare mu guhuza ibikorwa by'abashyirwa mu mitwe ya Wazalendo. Raporo za Loni zagaragaje ko ibihumbi by'abatutsi bahunze ibikorwa bya Wazalendo na FDLR mu bikorwa kimwe. Iyo mitwe yatwitse umudugudu wa Nturo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse hakwirakwizwa amashusho arimo ubutumwa bw'abishimira isenwa ry'izo ngo z'abatutsi. Perezida Paul Kagame aherutse kugaragaza ko nubwo u Rwanda ruhuzwa n'intambara ya AFC 23 atari rwo rwayitangije, ahubwo ko rukwiye kuvugwaho mu gihe havugwa ku kibazo cya FDLR ifite umugambi wo kuruhungabanya. We ahangaha mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yarashatse kugaragaza ko aho guhuza u Rwanda na AFC 23 ahubwo bagombye kujya bahuza u Rwanda na FDLR kuko ifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Umuryango Human Rights Watch nawo wanditse ku bwicanyi, gukubita, ubwambuzi n'ibindi byaha byakozwe n'imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe na Kinshasa bikorerwa abaturage hashingiwe ku bwoko bwabo. Aho Amnesty International nayo yavuze ko kuba leta ya RDC idafata ingamba zo hangana n'imvugo z'urwango zibasira abanyamurenge n'abandi batutsi b'Abanyekongo byatumye habaho kudahana ababikora.
no mu nzego zo hejuru z'umutekano hagaragaye iyo mvugo, kuko nko mu kwezi kwa 2025 wari umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Major General Sylvain Ekenge yavugiye kuri televiziyo y'igihugu amagambo asesereza abagore b'abatutsikazi, asaba abagabo b'abanyekongo kutabashaka, avuga ko byoshobora kuba uburyo bwo kwinjiza abanzi mu gihugu. Ikirego cya RDC muri ICG gifitiye ubutegetsi bwa Kinshasa akamaro ka politiki, gituma ikibazo cy'umutekano muke gihindurwa inkuru ishinja igihugu cy'amahanga kuba nyirabayazana, bityo abantu bakibanda ku Rwanda aho kubaza ibibazo bikomeye birebana na ruswa, intege nke z'igisirikare, imiyoborere mibi, gushyigikira imitwe itwaje intwaro no kwimika amacakubiri ashingiye ku moko. Ibyo ni bimwe bikomeje kugenda bivugwa. Niba kuko Kinshasa ishaka ubutabera, yari kwiye kubanza guhagarika ubufatanye na AFDL, gusenya imiyoboro itera inkunga imitwe itwaje intwaro, kurikirana mu mategeko abayobozi bakwirakwiza urwango rushingiye ku moko, no kurinda abatutsi b'abanyekongo bafatwa nk'abatarabene gihugu. Guverinoma kandi igomba kwemera ko hakorwa iperereza ryigenga ku byaha bishinjwa ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bo muri Wazalendo. Bitabaye ibyo, ikirego cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nkiko mpuzamahanga gishobora kubonwa nk'uburyo bwo kuyobya uburari, aho kuba urugendo rugamije gushaka ubutabera. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yamaganye ikirego cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yajyanye muri ICG. Minisitiri Nduhungirehe yabwiye umunyamakuru Marc Perelman wa France 24 ko icyo kirego ari amayeri ya politike ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agamije guhisha ko ikorana n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati ni amayeri ya RDC iri gukorana n'umutwe w'abajenosideri witwa FDLR. Ni Perezida Tshisekedi na leta ye. Icyambere ni bande bakorana n'umutwe w'abajenosideri birumvikana ni leta ya RDC. Iki kirego cyatanzwe tariki ya 26 Kamena 2026 kivuga ko u Rwanda rwohereje ingabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myaka 30 ishize, rurenga ku masezerano mpuzamahanga menshi arimo ayo mu 1948 yajyanye no gukumira jenoside, kurwanya icaruboza, yo kurwanya ivangura ry'amoko no kurengera abagore. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inyujije muri Minisitiri w'Ubutabera akari n'umwa nkuru yayo Guillaume Ngefa yasabye ICG kwemeza ku mugaragaro ko u Rwanda rwagize uruhare muri ibi byaha. Nuko bimeze, ni The Quick Times News. Ndabashimira kuba mukomeza kuba natwe, kandi subscribe nimba mutarayikanda.